Bapak! Bapak! Sabar dong, manusia ria, andi janji bang sebang. Tak usah tangisin, kakinya tak rangkau orang si Arab yang tuan. Tapi kau tandi pas apa boleh kak tuan? Kau kurang di bapak gitu. Pas sabar. Kau mulai kade ya? Pagunau kumun kudiwa. Coba pan ki rumah telah popak sangkulan mengeran. Kau lihat sana ben juga. Cuma pun tahu pun naman. Bukti na ingat ki buru ro. Papan ki rumah te tade entar ki buru yogo burin deh. Papan tade entar. Tadi apa budi? Lah cici jadi pak. Engkau kita akan fokus menemukan siapa pak? Setia bapak lamar kau buraki. Bima suratan aja. Esa bawa di makala. Ibu masalah tanah jibi kakak. Mila penyataan gitu. Kakek tahu harus lulusan dia. Surat tanah bing kau pada mak boy. Panjang sih kau. Tapi pesan bapak, surat tanah juga tak bagi jual kak. Iya, lambe kawan bapak ki odi. Tanah jual tak bagi. Mun setia, siapa sih alang lah? Kakek. Rek kiri. Tanah jusang kolan kak. Pesan bapak, muka kia jual tanah, suruh coba bagi. Kaki siapa? Ini nak rana waktu anseko. Ben kaki Jawa matua. Beragam seko kesangkulan kita ben kaki. Kak, sewaktu bapak sakit, kaki demam. Apa pernah kaki merhatiin bapak? Apa pernah kaki aja ke bapak? Si bapak sakit bayi, kaki kita gigir ke bapak. Kaki tahu kak, bapak silaku kaki sakian, pelan mikirin anak-an. Takut melas, pernah abang tak bisa laku. Apa kaki pernah mikirin bapak kak? Sedih kini laku perhatinin. Pun alaku, makan pagi mulai peteng. Amar kemikirin anak tau kelaparan. Kaki pernah jelin kak. Tengah si tela bilu, perlau si tela pandi. Amar kemikirin anak, takut tak salin. Takut tak pada benanan si lain. Kaki tahu. Sengko gelingan yang kopan sakit ate. Bapak laku ngalem kakek tebang sengko. Ben bapak laku timbedi ngaki kakek. Kuana si kakek sepelak, sengko si mursal. Bi bapak laku timbedi ngaki. Kak, kaki oleh beji engko. Tapi mau ke bapak lah. Nisir bapak, si dentek keruntuhan dari kakek. Kakek tahu sama le sengko. Engko setemi tersal tanah di mah. Mun kok hienga ke pesen bapak. Makin sampai bila bingko tak kira bagi surat tanah. Kakek tak tahu rasin ko ya. Sengko tahu bapak. Keng kaki mu sampai tak tahu sengko dong awas ya lagi. Ara mengarai belis. Kok belis ke budi? Ara budi. Lu masa kau kata-kata? Lu masa ada sekelas kaki kata-kata? Ini tak pernah di setengah nama tak ketawa men. Main rokok, demah. Nyari budi. Ayo.
ko bermun bade pudi lek buat pambu yo. Ken pernah aji setengah namun ki apa celau. Mungkin ji pancan kok. Pambu dia kuat. Ambo. Berapa? Berapa? Kagak tak tahu di urusan siapa. Koding ngiding bapak kaki lemati pun. Berarti tangan kaki lemari jual kan? Yang kok seporan nak kak? Asapora boleh. Beri mari asapora. Jangan kau tarik masa pora. Ku ken telas sen setiri. Dia kak, surat tanah jeng kok beri tangale. Sampai setiang kok minta kita lebih bagi. Fudi. Cok gun kuloken kalen ka kita ko. Sengko benikin tako kak. Sengko din sampai setire nyari cara setroi bagi reda remah. Kok tak tahu? Ngomong ngaji gampang, kuan dicara. Dia remah kak. Iya, ken tapi kok tak bisa laku ibik. Mun kun kro ngaji ya, bagi kangko. Tapi hasil bagi rata. Tolong. Siapa minta tolong? Ya Allah, Ricky, apa nih jauh? Oh, nih saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ada apa nih kak tuan? Tak tahu, Cong. Hari gila itu mau geledek, romoro lalu ke kabi. Ya Allah, anan siapa nih kak tuan? Hari bapaan mati oleh 2 hari, Cong. Tahu. Adik masalah, Nara. Gila, turun malah istirahat dulu. Berdimong kok. Usahanya agak Cong, kaki kilo kah? Berdimong kok kak tuan. Adik masalah ben siapa ki, Cong? Mata gede ya. Bukan gula tak ada tuan masalah kenapa kak tuan? Coba kayak ngai. Gula kun aku tuan masalah serang kakak gula kak tuan. Tuan beri gula yang beroreng. Tahu nih gula tak kenal kau orang nikah. Masalah apa ben kakak, Cong? Nikah masalah keluarga kak tuan. Masalah sangkolan. Aji kini suruh kakak Cong. Masa tangga kakak sudah tega nggak nikah kak tuan? Orang pala hatinya buta marganya dunia, Cong. Maka tretan tak kira kepekir. Kini kaki lepas apa? Jadi ibu, Cong.
kok kebeter kakaan berdapa. Kaki tuli mulai jika aja makin sakit ya. Iya kak. Dar mabut kaki na lolo kang koyo. Gue beli kena lalu lah kak. Tak ala lolo dar makake. Ide ya kak, engkau nyaurah, engkau singin jam juat to. Kagak put celaput dong. Kaki jam jadi bagi dua. Ya mau kaki tanda ya lah. Oh, betina kaki ken tak tahu cong di masalah ban sapi cong. Beli ide ya kak, cong enggak lata. Ngaji ya mau naput celaput cong. Kok jeporan le. Tunggu cari kak. Kak. Le, kok jeporan le. Kakak. Kaki tak tahu rasin kau ya. Saya kau tahu bapak. Tingkat kamu sampai tak tahu, saya kau tahu. Awas. Kakak.